Hey, bafethu, I'm with the celebrating our local rapper. Hey, bafethu, remember, ngihamba convertible. Yeah. Abayiboni. Hey, ngibukani ngimi. Uyayibona? Yeah. Iyabonakala musa ngisho bhuti. Yeah, iyabonakala. Ibonakala nje kahle. Okay, njokuthi wona bhuti le moto lena. Le moto le ngithengele lokuthi lescom ngibapha leti indzaba lokuthi abachubeke bakhulume bathi nginenyoka. Bafethu, inyoka yamnyalo ingithengele M6 V8 by turbo. Khuluma nge-BMW. Uyabona Mateo Hlalasho ukuthi uyabonga ukuthi lende nyoka ekhona bhuti. Nawe ngicabanga ukuthi ngawunayo. Bafethu ngiyashona nyali inyoka yami ingithengele mova vrupa nayi BMW M6 M5 M6 awuyiboni kahle asambe ngokhomba ngale mva bhuti kuyavela musibafethu M6 ngiyo ayikho lenye nibatsheleni ukuthi inyoka yami engithengele imovo